Evo snimamo međunarodni prijelaz Šćepan polje. Ako ima gori međunarodni prijelaz granični u Evropi, uključujući Moldaviju, prijelaz među Moldavije i Kazahstan je bolji. Rupa, ovo nije bila rupa, ovo je bio krater. Inače, prelijepa priroda. Ima zelenila. Nije mislio se počeo. Ovo flaše, šteputa. Ovo polako, ćemo mi Albani. Snimili bi na granici, ali ne smijem davati. Most na granici je kao na most na rijeci Kvajt. Već srušen. Mahinalno počneš zviždat na njemu. Aha, ovo je super. Ja, to. Pazi to, ne, znate. Pazi. Veže, pa imamo džipa, Žepća, pa smo mogli se priuštiti džipi 4x4, F16. Oho. Hard left. Hard right. Hard left. Hard right. Samo naiđemo. Oh. Idemo još jednom. Hard left. Evo, naišao Bogom neko. Što Boga neko. On je kriv. Evo, domaći. Med. Hard right. Oh, left. Zamah lijevom rukom, zamah desnom rukom, zamah lijevom rukom, zamah... idemo još jedan hard left. Sad ćemo vam povraćat. Vrećica za povraćanje se nalazi ispod sjedišća. Idemo još jedan hard left. Koliko je ovih hard left? Dobro je kao ograničenje 30. Ne možemo otići. Krater. Molim, i ne. Idemo još jedan hard left. Oho. Dobro je.
Dobre, sreća da se dva auta mogu umojić, komu... Izdrži mama, izdrži, sad će koća. Sad će... Ko se poči nada... Stara narodna. Mama je 14,5 km. Oho, ček. Krater. Evo, hard right, oho. Hard left. Hard right. Joj, da mi idemo ovaj džip. Kao suženje na putu, pa gdje će još ući? Oho, suženje na putu još autobus. To je bilo nešto nevjerovatno. Evo, nestaje mi baterije, neću moći snimiti ovo do kraja. Zamislite, ovo nije Albanija. Hard left. Ja ne znam da se ovo na video uopće vidjeti. Koliko je ovo užasno. A dobro, kad ti počeš ponoćati, ja ću snim, pa će ljudi skontati. Da je to baš užasno. Oho, evo ga. Evo, sve će pa imamo džip. Aha. Joj, sad ga mogu zadat na 60. Moraš ljubav početi povraćati, neće biti konta da je ovo uzao. Pa sad hop, oba, hop. Evo, tamička zadu, isto kada je... Vidim, hađe, bova. Jebo, Šta je s ti, ne? Oho, krater. Ovo je iz Prvog svjetskog rata. Vidiš sad da mogu na 60. Kakav poginčak? Ono tamo gdje su svijeće. Aha.
A nisam htio. Neću oko toga se šalim. Inače, ovaj video će NASA poslati u svemir. Da druge civilizacije vide. Crveni mostić, naravno. To je rege. To je znak životinje na putu sad. Može biti krava, može biti Mazoče. Mazoče, gore je selo Mazoče. Dobro je ime, zato što je Mazi me oče. Mazi me oče. Baci kratera. Dobro je, već slušamo, dobro. Ja mislim da je to. Ima još. Ovo ima. Hard right. Ovo bi naš hard left. Opa, idemo to, idemo. Idemo hard right. Evo ga, švaba. Spada s puta. Evo, ovo će biti najgledaniji video na YouTube. Na YouTube. Znaš ti YouTube? Aha, pa sad. Oho. Opet hard left. Koliko je ovih hard left? Primijetila da je ovih hard left puno više nego ovih hard right. Trebalo da je proporcionalno isto. Evo opet hard left. Evo jedna hard right. Hard left. A znaš klišna je cesta? Vidi klišna je cesta. Moj široki džip ne može proći. Moram biti pravo dobro. Nestaje cesta. I puno se pojavlje. Ovo bi makadava. Toliko o međunarodnoj cesti E18, E762. M18, E7
762. Čije sad? Oba. Pozor. Idemo, hop. Hop. Evo, znak centralizacije. Ljudi sjeku šum. Evo, dok. Ljudi sjeku na tagle. Radovi na cesti, sjećemo šumu. Možete povući. Opet hard left. Mislim da može. Idemo pozor. Šta? E762 je malo propao ljudi, znaš pa malo je grohnuo dole pa se. Samo 300 metara. Opad dole. Ma ovo je šaša. Evo kad će ovo više? Obraćao se, ne uvijek. Djeca spavaju. Djete rekao, sam moram. Šlopika jedno, opa. Ovo. E762 također ide ljudima kroz Pašiće. Znači, gore ima neki pokušaj nekog pravljenja normalnih puta. Ali je pokušaj završio kada je Tito umro. Sad je, sad su rekli, nećemo to više. Ko će to? Šta to bude? Ko će to? Eto, toliko od nas. Pozdrav za Šćepan moja.